Halo mayabang ang singasigi tungan-tungan ba traditional fashion show si Loro Fawag interview. Tayo na si sila pada may abangang sinasigi tungan-tungan ba photograph sing slide show sing mga susuy ng after direct alto may upload yung photo susuy din natin kami na si
Kudanalo. Ayun, ito ng TV. Live stream. Angasing, anta pa mo noy. Anta noy kasi matamla ka di puto na magis. Anta pa mo. Wasasi anta na mo gilahan. Noy pa mo, noy pa mo. Hello, Osananda Babu, Spesial Auxiliary yang jangan lapiu. Aduga masih pangtuk liba community festival asi ihan harmony malam maduna hanna cahi puding ilek tana pangtuk pa binabiu haina convener mo haina mapugi honda ayung shemo mapugi honda nizeri aduga lena masih ki presiden Raja Robindro na masih ki program masih Aduh, bawa hai kara tambina bagi damakta yoluk sari. Tili pamiyambu hanna ikuklo na kuram sari. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Kamoy dagi ibu kinam supanjabana. Ngasi tili pamiyam ipungni amok kahenat jengsin biduna. Matanglah kiba ungdalak kiba matang puting magdaso nairi bala kipo na yagram rasta rasi manungda anong pagkaya wasalak Ako kasalayo kapag yan. Video ni naman po. Sige siya. Sige pili ya. Kaya matang tatay ka rin. Sige kaya ya. Siya. Nangam ta bye bye harus doy salaga siya. Bye bye. Ay do kasi. Bye bye. Bye bye. Happy. Bye bye. Bye bye. Matang sa to. Ano? How do they hold it? Alang sige fashion show si mayam na nung happy boy di like to biro mo, share to biro, aduga hosi ko subscribe to video boy di subscribe sa to shin biro mo. Thank you so much for watching till the end.